नेपाली कोरोना भाइरस संक्रमित न्यू लख नि च्याडो सचिव जे छम ठेंगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा आइतबा पेसव जे छमेसिके संक्रमण पुष्टि जुगुख उकि मध्ये लिपांगु नि पेगौदुनि सुनिगले निसव च्यामेसिके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदु वंगु नि पेगौदुनि नेसव सुई छम लंका अस्पताल वसेली डिस्चार्ज जुपिनिकुल्या न्यू लख पि गुडो च्यासव खुइ स्वम ठेंगुदु नेपालले खुडो पेसव खुइ गुमा सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना चंगुदुसा वंगु नि पेगौदुनि खुमा सिसेली कोरोना संक्रमण सिपिनिकुल्या चिन च्यासव नि न्यामठेंगु मन्त्रालय थागुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय न कोभिड-19 या नुगु प्रजाति भेरिएन्ट या उद्गम स्थल बेलायत पाखे वपि सचिव गुई सोमेसिया त निगरानी तगुदु उपि मध्ये न्यामेसिया के संक्रमण पुष्टि जुगु खासा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेय निगरानी तया टपिन्त ज्वरो व सेखा चागुथे लक्षण खनेटसा पीसीआर परीक्षण याना वासा याको ठाटका ठयादिगु दो महाशाखा सोमबारको उपि मध्ये छिन्निमेसिया पीसीआर परीक्षण याकुखा मन्त्रालय न ठोसोया न्यहे सुचा पिथना पुस 60 गते तकदुने बेलायतिया ल जुया प्रवेशया पि सकसिया त न अनिवार्य रूपमा जिनु होटल क्वारेन्टाइन चुनादि त इनाप्टक यानादिगो दो बंगलादेश पाखे ठोहे पुस महिना दुने हे रासायनिक सा नेपाल छोया हेको तयारी अन्तिम चरण ठेंगो दो सरकार एलसी लेटर अफ क्रेडिट अर्थात प्रतिपत्र खोले याय व ओके या छिनुलिपा रासायनिक सा टुवानी या सुरु जुई कृषि सामग्री कंपनी आइतबार बैंक पाखे एलसी या लागि प्रक्रिया सुरु या टुंकोले मेगो वा निसे सा या टुवानी या गोटका बंगलादेश चंगो नेपाली राजदूत डाक्टर बंशीधर मिश्र जानकारी ब्याडीको दो सम्झौता कथा एलसी खोले यागो छिनु दुने सा या टुवानी सुरु या मागो व निला या दुने टुवानी या सिरेके मागु ख सरकार बंगलादेश पाखे 50,000 मेट्रिक टन या सा हे टेंगु ख सा हे बले प्रति मेट्रिक टन $359.5 बराबर टुइगु टका टागु दो ठो आयात ज्याचंगु सा या तुलना प्रति मेट्रिक टन झन्डै $18.5 डंगु ख थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा ठीठी माग तसे संघर्ष या जाजो घोषणा यागुदो टिकापुर घटना या त राजनीतिक घटना या बारे पुनरावेदन अदालत छु नि न्य न्यंगुगु फैसला व संसद विघटन या विरोध या से ठोर आन्दोलन घोषणा यागो ख घोषित जाजो कथा पुस 16 गते बिहीबार थरोहट अन्तराया फुक्क जिल्ला लिसे सल प्रम या पुतला चाकेगु 19 गते थरोहट तराई या फुक्क जिल्ला विरोध सभा कोन सभा दबाब रैली व तराई या ठीठी जिल्ला मंका प्रदर्शन यागु तयारी न जुयाचंगु दु भन्सार छलेयागु लु व स्रोत खुले मजुगु डालिसे ट्रिब्युन विमानस्थल पाखे निमेसिया त जोंगुदु थिथि दे पाखे वेपि याटुलिसे भन्सुनियाना भन्सार छलेयाना हगु 50 ग्राम लु व स्रोत खुले मजुगु 4 लाख सुइन हेडो नगद तिसे नुवा कोट्या शिवपुरी गाउँपालिका या प्रहलाद थापाया त जोंगुदु अथे 50 ग्राम लु स्रोत खुले मजुगु पेउ लह पिडो नगद लिसे थाडिङ ज्वालामुखिया अर्जुन प्रसाद थपलिया यातन प्रहरी जोंगुदुसा उमेटा थप अनुसन्धान व कारबाही नीति लु व डालिसे राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुलचोक येले छोया हगु टका प्रहरी न जानकारी बिगोदो नेपाल भ्रमण 2020 या सुरुवात या गोट कथा कोचना तगो मध्यपुर ठिमिया सम्पदा पदयात्रा दक्षिण लिपा वइगो जनवरी 1 तारिख पुस 17 गते सुठे याइगो जुगुडो वो कुनो सुठे 8 बजे मध्यपुर ठिमिया शंकर चौके मुना न्यासम स्थानीय व बाह्य पर्यटक मध्यपुर ठिमिया ठिठी सम्पदा स्थलले चाहिलेको जुगुडो मध्यपुर ठिमी नगरपालिका या मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ पत्रकार सम्मेलन याना बिगो जानकारी पदयात्रा नगरिया ठिठी सम्पदा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका निर्माण याना चंगो ठिठी कठया देग फल्चा लोहिटी नाप पुनर्निर्माण या मफुनीको सम्पदा स्थल नाप ठिठी पछियात न पदयात्रा सहभागिता केने टेंगो दु
मनकामना केबल कार छवाया नेटी बन्द यागो जोगुडो केबल कार्य नियमित मर्मर सम्भार या मागो जिया ठौँ पुस 14 गते मंगलबार निसे 20 गते सोमबार तक सेवा बन्द जुइगो टका मनकामना दर्शन प्राली जानकारी ब्यादिगो दो वैको पुस 21 गते निसे तासा सेवा सुचारु जुइ टका तया दिगो दो कोरोना महामारी लिसे गुला तक बन्द जुगु केबल कार वंगु मंगसिर 28 गते निसे आक्ना सञ्चालने वगु ख भक्तजन ल्या न्या निठ अपया चोसा न मर्मटिया मागो जिया आ छवाया नीति सेवा रोकयानाको टका मनकामना दर्शन प्राली या नायक महाप्रबन्धक प्रज्वल शेरचन जानकारी ब्यादिगो ख पोखरा बन्जिया नीति देखुगु टावरे नेपाल है नापाङ्गु टावर क्लाइम्बिङ सुरु जुगदु बन्जी नेपाल एडभेन्चर्स प्राली पोखरा 17 रातो पैरा बन्जिया नीति देखुगु टावरे नेपाल है नापाङ्गु पटक टावर क्लाइम्बिङ सुरु यागु ख 35 मिटर तहजाको क्यान्टिलिभर टावरे पूर्ण सुरक्षा सावधानी कथा क्लाइम्बिङ संरचना तयार यानागु तका अध्यक्ष सन्तोष भट्टरायन थयादिगु दो टावर क्लाइम्बिङ यागु यानिति छमेसिया दोसी तका कोचिना टगु दुसा टावरे ठा वने त मागु उपकरण कम्पनी हे व्यवस्था यागु तका भट्टरायन थयादिगु दो टावरे ठा वना हिम श्रृंखला नाप पोखरा जम खवया बालांगु दृश्य अवलोकन या फेटका न भट्टरायन थयादिगु दो राइड शेयरिङ एप पठाओया कार्यालय नयाँ बानेश्वरे तोडफोड जुगुदु छुदिन हनिसे ठिठी माग तयार विरोध याना चोपी पठाओया चालक देश कार्यालय तोडफोड यागु ख थपिनीको माग पुरा मजुगु थासी सक्षम सोया उपो पठाओया चालक देश कार्यालय घेराउ या वंगु ख वहे इले छु मनोतेस जागुठी लोट के कुगु थका प्रहरी न ठागुदु प्रहरी कथा पिन्यामेसिया त जोनागु थका ठागुदु सा तोडफोड सुना याको बारे अनुसन्धान जुयाचंगु थका प्रहरी न थयादिगु दो नेपाल भाषा समाचार थनहेको जागुदु जी सञ्जिला महर्जन अले जी नरेश थेजमिया त न हुने त उजाउ ब्यादि छ थौया छेगु नि पिजुमा सुबा जय माबे